Međutim, valjda svemu dođe i taj rok. Sinoć kad sam ga pošla ugasiti, vidjela sam da se on odvojio. Evo vidite da je izgorio ovdje. Pa gdje ste, dragi moji živoljubci? U velikom sam, da kažem, problemu. Sinoć kad sam gasila peglu, vidjela sam da mi je ovaj prekidač nije baš, da kažem, ok, nekako je čudan. Jutros kad sam došla, upalila sam peglu, vidim da pegla ne radi. Prvo što radim, nazovem jednog majstora, kaže, ja sam na godišnjem, dolazim za 7 dana, nazovem drugog majstora, kaže, ja sam u prevelikoj gužvi, nema šanse da ti mogu ikako doći. Pa reko, šta da radim? Kaže, ništa, otići kupi prekidač, nije ti to problem zamijeniti. Pa evo, da ja probam zamijeniti. Sreća moja, pa firma koja prodaje ove prekidače nije daleko, tu je možda par kilometara. Tako da sam ja upravo otišla, evo, i vratila se. Koliko mi je to trebalo, ne malo jače od pola sata. Otišla i vratila se i evo sad ću da probam da, popravim ovu svoju peglu. Ako ne bude mogla, onda ću pozvati krojača koji je tu blizu. On je rekao da znam mnogo štošta, pa ću ga upitati da li bi mi znao ovo promijeniti. Tako da ja idem sada da vidim o čemu se ovdje tačno i radi. To je Komelova pegla, ja sam je kupila polovnu, ali što se kaže jako očuvanu. Međutim, valjda svemu dođe i taj rok. Tako da stalno mi ovi prekidači, da kažem, crkavaju. Aha. Jel mi isključena iz struje? Jeste. Znači, to je ovaj prekidač. Vidi se da je on jednostavno... Sinoć kad sam ga pošla ugasiti, vidjela sam da se on odvojio. Znači, mijenjala sam i grijač. Jel kako ovo ide sada? Jel se ovo samo odvoji? Pojma ti nemam. Ovo mi ovdje ne da. Hajde da ga probam. Evo, tačno se vidi da je ovdje pregorio. Kako ću ja ovo sad obilježiti? Znači, ako je dole kec, treba mi ravni šraf cige. Znači, ovo je... Joj, koliko je ovo sve zapetljano. Aha, jedan plovi. Znači, ovo mi je donji. Ovo mi je gornji. Ovo mi je gornji.
I ovo mi je donji. Gornji je plavi, donji je bijeli. Ohoho. Aha. Evo vidite da je izgorio ovdje. Evo mi ga novi što sam išla kupiti. Kako ću ja ovo ubaciti? Aha. Još da vratim ovi. Znači gornji mi je plavi. Donji mi je bijeli. Ovdje mi je gornji ovaj plavi. I donji mi je ovaj što je izgorio. Eto ga. Gdje mi je otišao drugi šaraf? Sad je tu neki bio. Evo gledam, nema ga. Hajde, nema veze, kad ga nađem za šarafiću, idem prvo u struju uključiti. Ovo mi je ovdje sve, kao što vidite, flizelin. Ako mi iskoči osigurač, šta ću? Ali valjda neće. Radi. Znači po ovom svjetlu ovdje. Čekajte da vam pokažem. Evo ga. Sad ću još da vidim hoće li mi temperatura rasti i je li to. Polako se, jel? Pritisak diže, sto je već vruć, ja sam malo sačekala da vidim hoće li ovo funkcionisati, međutim funkcioniše ukoliko imate ovakvu peglu. Evo, znači jednim malim prekidačem riješite problem. Ako sam ja to sama uspjela, zašto ne bi vi? Jer ja sam ovaj prekidač mijenjala pa možda prije 2 mjeseca, nisam baš sigurna, stvarno nije bilo tako da kažem daleko, pa sigurno možda prije 2 mjeseca da mi se desila ista situacija, da sam došla, upalila, ne reaguje. I onda šta može biti? Može biti, jel, do ovog prekidača majstor je došao, zamijenio i naplatio. Naplatio dolazak i naplatio svoje ruke, odnosno svoje vrijeme. Svi znamo koliko je dolazak majstora i koliko je popravak, a ovaj jedan prekidač je 2,5 marke. Ja sam ovaj put kupila 2 da imam još jedan u rezervi. Eto, s obzirom, jel, da pegla radi po čitav dan i da se dešava situacija da imam, jel, nekad mnogo toga peglati, pa vjerujem od rada i od temperature neke stvari jednostavno stradaju. A naravno i samo trajanje ovih pegli, mislim, ništa ne traje vječno. Dosta sam toga promijenila, evo malo prije sam spomenula, od grijača, od ovih silnih prekidača i ne znam ti nija svega.
ujutro kad dođem na posao upalim i kad krenem kući ugasim peglu, tako da ona po čitav dan radi i stvarno ne žalim, što bi se reklo, ni marke za popravku, ali ako ste u situaciji da nemate majstora ili recimo evo kao ja, da jednostavno nisu u mogućnosti doći, onda nemate drugog izbora nego uzeti stvar u svoje ruke. Toliko od mene za danas. Ja ovdje imam jednu veliku hrpu za peglati. Idem sada sve to da ispeglam, naravno rahat, jer opet da kažem, sve je to jedan vid stresa. Planirali ste, jel, ujutro kad dođete da upalite peglu i da nešto radite, međutim nije se dalo, ali evo, nije još kasno da ispravim cijeli ovaj svoj dan. Eto, drago mi je što imam ljude oko sebe koji me upute na mjesto gdje ću kupiti ovaj dio po, eto da kažem, toj nekoj normalnoj cijeni. Zato i ja ovdje vama želim da pokažem i da vam pomognem. Eto, možemo razmijeniti informacije, znači ovaj prekidač je 2,5 marke. Eto, sami znate da je dolazak majstora 20 do 30 i plus ruke, tako da samo skontajte koja je razlika. Da sam znala, kiša pada, sunce i kiša. Sad će biti duga. Što bi rekla moja Zara, hajmo gledat dugu. Dokle sam došla? Ništa, eto, to je to. Toliko od mene za danas. Žao mi je što vam ne snimam malo više, stvarno imam previše posla. Nekad se čovjek nesvjesno pretrpa poslom, ali pripremila sam mnogo lijepih materijala i nadam se da ćemo se uskoro družiti. Nemojte se ljutiti na mene ako vam u sred januara ili februara budem šila haljine na bretelice, ali jednostavno vjerovatno ću tad i ufatiti vrijeme. Eto ga, moja pegla radi, trebala bih isto ufatiti možda sljedeći mjesec, jedan dan da je komplet izribam, da promijenim ovo platno, ali eto, šta da radim, ne mogu stići, ali eto, nebitno, i ovako fercera sve, pritisak se diže, pegla radi, to je najbitnije. Ja vas puno pozdravljam i vidimo se u nekom novom videu.